Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku banya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام الكبمندون amitangina Allah subhanahu wa ta'ala fa ka shetana toroma kanyina ala fa ala kaka ala yakama sedda kene be masamiya ala ka do ani shetana ci kazizi ni wala da sanmayna na Allah subhanahu wa ta'ala to ko barkay kanyina ala fa ala kaka ala yakama ala ka barka do amulu barayna fitinin bi bwanda ka fo al salamawiye Allah subhanahu wa ta'ala kandema ka fo ko nyumana Allah subhanahu wa ta'ala kana mbalam alislamo deme alislamo ka famuya ala ka bara no ko ambele jelema Allah subhanahu wa ta'ala ka ke ayra nyida nyinni baray ala kana yerame yala Allah subhanahu wa ta'ala kana yera jira yala assalamu na ya zizini andaba masat to ko barkay amidu ko ka nga sababu nyumay alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka sey ka du ko ke ajinyo zanmo nye ka du ko ka bokolo sanmo nye kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fa kisin nema chama bi Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko ke alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka dayorolla ka sey ka kisin nema chama kere alkaraka sahaba utwala ka kisin nema chama ke alkara sodu nga sanmonga serfe chama na musoma afima na jema afolama analla bama kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka ke ubarka kama alaka je an lahara no ya anyaruma alaka mbal alsalamay chenka Allah subhanahu wa ta'ala kan vatu alsalamay chenka namboro la mi foli kerekere asalama chema ana musomaye kadu ko nyini salamo fa ni zikiro ina anjigi cheken salamo la ko salamo ya fa ala ya ala bison op makala ne be du ko nyini assalamu fo kadu ko sama man barayna ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kan gola siyala abi ken sedda kene mi ala ko di amma kene min baka ani doni nyuma min baka Allah subhanahu wa ta'ala ko noko ya assalamu alaka ngani ya jeya abarala Allah subhanahu wa ta'ala yo fanya qur'an na sura wa ma umiru illa li abudullaha makhlasina lahu ad-din ma huna fi mandaw nye ko ala ko kono be baraw baraka na Allah subhanahu wa ta'ala nyi aywa batuli barala aka ken ala nyera nyinni kama nga gela baraw la ko sabe nan alay jonde me ala bisaki be sababa mala na ala ka josebo ka dukow o ba no ko islamema wala mi duko ni aslamu fa ala ko sabe en ko nyebla matamena bal aslamu ba fa ka do qad jala sana ukhra fa qal minbar al-fiqh al-maliki an zagira kokora minbar al-fiqh al-maliki 120 malako bon an saka kalamblo kono dina tasra koro kalamblo kono sigi keme فلا عن سجي عن سبنانا والدرس فيها حتى الآن التابع للسابقي هل بالسكين فنا أجرو فنا تكومة سجي تمنينا سجي من ناب ما بسنا على سيرة المشفع المختاري الله ستلاك السرنا الدو على يو كركرة أيوة كاكا جومي غموندو علي alakara sallallahu alaihi wasallam
o ka sira kunga ala ya ka jɔn min sugandi a ka jɔntaw cɛla o ka sira walada ninnu bɛ ka boli o de kan min kitabi khulasat nur al yaqin sira kitabu barkale min b'an bolo an ka madrasaw la n'a bɛ kalan ka bulon la an y'a ye an karamɔgɔw y'a ye o jɛna ni a ye o y'an jigi ɲɛ a la ka fara kitabutigi yɛrɛ ka kuma kan kitabu laseli min na ayiwa nurul yaqin min na ka da ayiwa o fana laseli sabatili kan walada bin bɛ ka minɛ a juzu fɔlɔ la yamaru bɛ kalanden bɛɛ bolo ni maa min b'a fɛ ka tugu a nɔfɛ o ka gafe ta ayiwa an dilala juzu fɔlɔ muqaddima na الآن هذا أوان الشروع في حياة الشرع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سيسانغونا من الدو أنفا أنانغار موكو الله سبحانه كدفن ودي كنينما يلا لما أنحينا الكلام من المقدمة كان حتما واجبا علينا أن نشرع في الدور الأول من حياته المباركة أنغاكا أيوة نينما يبارك لي الدور فلو واجب يرانغا كو دايله التي بارك الله فيها بالنبوة والرسالة نينما يمين على صنع على بركة دوالا نين نبي نمانيا نكرايا بركة دانيوري نماتنا كألاي بنيه أن بركة أن قرطة الدانيوري نبي نمانيا نكرايا الله سبحانه وتعالى على كرباي أمدا أما الله بانا كأولو العزم وتشالا تغنيا تشو تشالا كرا كوندك وتشالا amada uma asekera koluka darapo de ama ala nyana alkarabama nambe ala foka ala wala nyumanda ka barkada ala nyana anyeruma ala ka o jonge sanuma ko ke on mondo alay ko de ke on vay ko de ke on garamugay ko de kanga kiray ko de ke on dajur sama bay aywa kata ale alama ambe ala fo ola ambe Allah subhanahu barkada ola قال المؤلف رحمه الله السلام عليكم من دون سيسانغوني اي حكلو دايله akad sukun dayele ka noro kono ni noro ko botay garab kambe ka puma ote gafetigi miya sabe ote ay lagal fembe ka lakali odedo alakra sallallahu alaihi wasallam ala da yabonya ala sonoma o kamaye alakra bonya sa ko korta ka sen hakayna ibado ko cena jamute kilinyi o kuma anyi kelenye makame mbe makura follow da dine kura tiku da ala bado ko nyengalu anyengalu mission da do da mo bola ube ko de la pasa nyonda yoru yado wallahi la ilaha illa huwa chetala musotala memba bwada faka do ko chena mbeka hakilla do de la pasa nyonda mbeka mi vangalondo kala yarati so amawo sababu sabana ka ko enye na ne do enye churo mala min zabane do aywa ni ya taka yelma ka ki dunga iba don ko ya yelma de nyonde min zabana o hakikai o pambe Allah subhanahu de deli ala ka mbalo a chenka Allah subhanahu kan vato a chenka assalamu kitabti ko ako sayyiduna muhammadun akwa ngudi muhammadu ka wele ko sayyidu yananga ta nyefe mbo foyer aya hakil to ayirla makura folo ka gafo be ka sabe ko ma nga fo alkaraba mako sayyidu ko ba min babi tarawa wala ghulu fi sha'nihi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah allah ko ye dazagoye alakra hakalla ko ma nga fo mako sayyidu ansabu al kalam al qabiha wal fuhsha ila shari' al hakim akra ko ma fo baye kuma ce jugu dambeya afobaye cheni dambeya kata alakra bama basab harsa kenman nasu ya sabati harsa mi nat seka yoko na bolot seka yoko ko alakra bako ko ana sayyidu waladi adama kone de ye adam alayhi salam de ngundigi nyaaye gafe mina atigi pmane no hadisa nye abuwa hakilla asegara kana no hadisa nye ka tawili do damene o hadisa ina mi nat seka fam ya korot seka don wala ambanjo wala ma uras khono ka joro la ni mabe bukhari don ibn hajar al asqalani ba don minni fathul bari sabe o ya hadsa korofo ko alkare sayyidi ka bunye ka sabati ka karama alhamdulillah rabbil alamin an ngana bette men o sara de fe malkum an sum bette men o sara de fe o kuma alkare sallallahu alaihi wasallam bi wele ko sayyidu
malku mun ansaka kalandewu aya hakili siko ka ay balo ka fatu o ka ay koy mine korole la ka bahsu qurayn toyi alakra sallallahu alaihi wasallam ay sayyidi ma kitab tigi ya damene ko sayyiduna muhammadun mahudu de togoye amoke abdul muttalibi ye a wele ni togo minye aywa kuma mena nana na jenso sigila alhamdulillah rabbil alamin o togo kuleyi o de ye a togo foloy togo tawye mangutu ye munu naka kan ka fara oka kitabti ko huwa rasulullah ko alaka kirado kiray allah subhanahu wa ta'ala jomi nda ka kera ka gundo kalifama ka sai ka yamaru ya kabla ko tanga jonwele tafuye ko ne alabeya nabi ma allah subhanahu wa ta'ala jomi mbunya ka karama ka doni kalifama ka yamaru ya ko tanga jonkala ta u sama ka bo dibila ikana nuye norola nga alema yamaru ya kwa kafo alaka jonyo ko ala yenciama هذا هو الفرق اليسير نندي فرباشي فتيني الذي أدركناه من كتب العلماء الراسخين أي من زرق أيوة علماء الراسخون كجفولا في الضابط النبي والرسول كريا تحديد أنا الضابط لا النبي ما يتحديد أنا الضابط لا إن شاء الله تعالى دون تولا أيوة ولا دو بكوفة من بيننا فينون زبكرة ولا am ala del islam wa yan zama duko la shin kene de ka gele na ala shikal fama insha Allah taala mi mona bo an vawla mi mona bo an garam ko la am shide nyini duko de nyini affaire salam anji ka yaka duko la nay duko kanyi ala ba nako ya ne bara min do man nako nga ala bisaka nako ya fembe wele ko kalante ko nako nyi ngani salamo ye duko ke kalande ananga ala bisaka ngala Allah subhanahu wa ta'ala ndeme ka fotugo nyuma fana nako ya aywa ala mako be mina bi sey ambe odugo nyin assalamu fa assalamu kitabti ko Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa jonga sanama alkaraba muhammadu ko huwa rasulullah ko Allah subhanahu wa ta'ala ka kirado ila nas kefa ko ala ya ci kata ma belejelema op may ba fo iba donc ko ndashi do makambe jamana labana o koni ndi jate puma yere ziri rakap sanoyi ko kira wore nana alakira kofe ko kira toyini ko jamuyini ko otlep me yave ko kira fatule cesri bado wulime ka gafew o ka gafewta ko bino kira ka kofo moye ko ka kira sabati ayre fatule ko assalamu ziri kapsani oyi anga sharia kitab sabab beya sabati ka fako alakira sallallahu alaihi wasallam kira labaye ayre o sabati ko khotima biyan nabiyuna nabiyun dafara nem hodui kasai ka fo aywa aliyu ye e benne muhammadu kerefe comme harunu alayhi salam be musa kerefe to komena nga aliyu ko do be o bana aliyu nabi ma nyabana aliyu nabi ma tene muhammadu ko febli nyonde aliyu alay doki yere nga fembi wele ko nabi ma nya aliyu ala mo doy garsegala o mo bana ni volé ko alkrafe sallallahu alayhi wa sallam hadsa kanama nasula min se kanyoni nun nanan dashido ma kan vara nyonga kam mami nekeni oye ni ye tlongi yer la fubitani nyinama yer jin rabbana kaba jin ko be ka sisa bebi jin wili tamashere jirana usnada al amru ila ghayri ahlihi ko minanati kula adira mo mamunu datiki فيتولا إلا أن ننتظر الساعة فان الله رسول ينفل بني ماما ينيش على يرما على كو يرما حقيقة يبتصم من يتقلا وبي تشين فوكي سكبر دولا وباجرانا كو كوي أبانا أمبي على ديلي على كاكلي من دي أما على كو كاكا على يكما أكو وآخر الأنبياء أكو أتشيرا على كجون بما أيوة على كا أيوة burhana ma de bema o kore kaka dine tobedda tuku dinuhu mahin sa'ir al adyani wa akhir al anbiya ko nabi mon labando o kore khutuma bihin nabiyuna nabi mon dafalanaye aywa wa imam rusuli ko kiraw nyama do fel fadli samandi yalla don wode be sepmana wala ma ude be sepmana nunde be alkira don nunde be saka fewama o sisa nga bahsu kuratiku o ba to fo ko mena fo gerna baro aywa o demson mi nyon do fa cogumi ala ka cide ko ka foye
o ya bane e joni e kama joni ma ko ala ka cede ko abana la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne basu insha Allah ta'ala amba muqawama foka se kaburula ka cenjira aywa assalamu ala ala ka kilin mande amma kidabti sarabe ala ka ko ja abid-din al-islamiyyi akoni njogan sanama min farasisa ala sabil al-ikhtisari abeka pman kun dala surunya jango hakilu ka saka famiya dem son ka saka durushi ako ja abid-din al-islamiyya ko ale de nana islamiyya dinai lam yusbaqa ilayhi abada ma samanan islamiyya ka kwanye islamiyya yi alkaratai aka mondo ala do ala de aka garsake alladhi la yaqbalu Allah yawm al-qiyamati dinan ghayrahu ko islamiyya mi na Allah subhanahu wa ta'ala dinan min kiyama atigi bolo islamiyya min gofe aka pama dalu Qur'an na suye Allah subhanahu wa ta'ala pama na suratu Ali Imran na aya bisekin aya duru ako wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin mahda fi mando ni ko ne ko koyni islamiyya de ad labay islamiyya de ad chele islamiyya tle bole ko ni mamin dari bolo chori dine werela ko ne ala ko kondo mina otigi bolo wala hara otigi bolo bi bo kara wofe ala kan gishama ako wa huwa min nasl sadati quraishi ko ala kiraye sallallahu alaihi wasallam quraishi ma baw ko lu dedo o ma mambo ma batei o ye jamana laba ma profolo ko pmay ata gafe shila gafe koronu num be nga sharia kitabu be ko na nye qur'an tafsiru bukhari shuruhu muslim tirmizi nasai ibn majah aywa abu daud abbe farale nyonga don ba koronu nya fefe zebe abbe bi teme ak beka biki dalane bi teme don ye pma sigi sengoro mi nga bebe pma tende nga kana sengoro dota ni sera pma ma no te be ka hakilla yini ka tabule mai bi fotuko do nyini ola ko dla ko nye ka soro ko fo o damina na dina na alakra na ka sahaba alakra sallallahu alaihi wasallam taliko ba'da intiqalihi ila rafiqihi ala wa ba'da an qarad ahad as-sahaba kayfa sahaba tlebane ko ni ngonu ndenana masaw kele ko ka dina dajuru mine ka dina bunye ani dina na folo ke utay o yen hakila num vara nyonga be Allah subhanahu deli ala kangishi Allah halaya num toroma ala ka duhana che ala ka duhana balma salame benache ala ka kili nyumande amma aya damina folo de ko ala ka sallallahu alaihi wasallam ko ma badendo ko bokolo tikido fembe wele salame ayral donina ko iddatul khamsi ko beduru o ye fen belebele baduru ye munu nye fen bella seli dambe tangani be o fen duru doy oni mami nana basu kura dayla kibi dambe la gushi ka dambe ko yera bwala dambe tiki magafla ko wa huwa min nasl sadati quraishi ko ala karab waras ayo quraishi manyema mabaw ulu kulu bokolo do ashrafi qabilati amadda o ma sagara ka buku bo anyana ka fini wala ka ba koyam so nyeda dala ko ashrafi qabilati abora bokolo mina hudu bora bokolo mina ko de ashrafi qabilatin fi makkah al-mukarrama maka kabila be ko bokolo kabila quraishu de ka korta me ka tama beka o nanana o dugu sigi baw olu ka gafe wiye kaye ko mama musa maye ko mani mata kelin mani mashiba musa ni mashe be kelin ita do ko ba fa kan man nunde be ala ka kelin mande amma ako wa yattasilu nasabuhu bi isma'il ibn ibrahim alayhi assalam ako na la ya fuye ko bokolo mbabay ko bokolo ka sakata bokolo beka aba dugu je ye ko bokolo ye nabi maya bokolo de ibrahim khalilullah de ismaila sayyidata hajara denga ismaila maka tutike ba makan sigi ba mini ibrahim khalilullahi alkaba jonyove o ismaila ko alakra sallallahu alaihi wasallama ko abokolo bi bo aywa abokolo bi tugu o ismaila bokolo de la al khulasa akukuna ye bona min fo ala sabil al ikhtisari ko ba khulasa di cene muso demseni ma koro beki jako durshi ka fefindi ndo ika kirala o kuma hakum nabiyukum
ala sabil al-ikhtisari fi iddati kalimati assalamu aka nabi ma fila tege kono dakurnya damado ako sayyiduna muhammadun amudi muhammadu huwa rasulullahi alaka kirado ila nasi ajma'ina kata ma bema jaa bid-din al-islamiyya nan islamiyya dine wa huwa arabiyyun larabudo qurayshiyun qurayshido adnaniyu amma kan bi wele ko adnanu o bokolo mado nasabuhu wa fat walidihi wala raji so vlana na laba alakra sallallahu alaihi wasallam bokolo ani afa kafatuli alakra ba bokolo ma ko mamu ka quratul absar la an demena na minbaru sanveya anya fa salamo yongu ka nyini ka durshi anya fa salamo yongu ka nyini ka kala alibna asabakor surunya halibi jango akasaka famuya ako waliduhu ako alakra sallallahu alaihi wasallam wolofa abdullah ibn abdul muttalib ko ye aywa abdullah de ala ya kere ka togoda ko abdullah ko ale alaka jonge ka soro ka son barkala ka kon silamaya nye mo kay ni dengo gelera ma kunya dafale minda alay o dafale dafato kala dalaw ka kala abdullahi ta quratul absar la nin sigiyore na ya ne yo kisa barobo awye kala kala ka abdullahi mine ko abdullahi bi fa a maga ngaw kabila to ka fara quraishu ka ko yande kama le mi mini mati nyejo anya na fiki ta shuli kama ngele mi ko kadi chebeya ko kadi muso beya ko kadi aywa alaka dave be ko dako kandi ka ambalo le nyana ko atse kake o puma nana fere de sirisa puma boli abiseka puma bo chogo mina fo o puma de taradache o katle karamo ko baw fe o katle kodona o fe o luka sora ka fo ko ka kala da ni nyame uche fo kata kala ke ka blaka nyame uta o ye nyame tanjo ka kala da no uche kala ya aywa kala yata ka nyame ka muganye kala yata ka nyame ka bisabe kala yata fo nyame keme nyame dafale keme na kala wiye abdullahi bla ka nyame keme ta nyame keme de ye mani wingele nisongo ye o de dira alama ka abdullahi pmabo kamini ye ibado ko ni allah subhanahu wa ta'ala jora ko dlalika ba sababu labe ayinin barka bade ndeke alkraba wolofala ka soraka ka noro kalfama o abdullahi bin abdul muttalib o abdul muttalib denyi bin hashimi abdul muttalib hashimi denyi bin abd manafi o ye ayu abd manafi denyi bin qusay o fanay qusay denyi bin kilabi o fanay o kilabu denyi ninye alkraba sallallahu alaihi wasallam mo kama duru yangu ma mo kan wiye ya ni ma duru folo tomone kabola aywa o ma duru na inde ye ammo kay abba ana fabi nyon zoro mo kamina o dala kitabti ko wa ummu ko alkraba woloba aminatu ko e aminatu yi assalamu ay hakiltonna anga jamana kera fenyini jamana yi mo tara fenyini yor la ka kalato fabi surunya anga kirato ay muhammadu ko fe a fatwaye di wera donde ble a batwaye di wera donde ble ne al-fatiha selibaw kenye alakra sallallahu alaihi wasallam fatwa bi mo kenye opma bi wajibiya ni kibe kola mbala ijija iko o yorajira alala alakra wolo batto ko sedata aminata aya hagilito ala kana nyina ko bintu wahbu demsodo bin abdi manafi demsodo aywa abdu manafi aywa de wahbu yi bin zuhrata o fana zuhrata denyi bin kilabi o fana kilabu denyi izan تجتمع أمه مع والده في جده الخامس وهو كلاب أما كان بيقول لك كلاب ودبي أفسو أنا بسو فرانيونغا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول لبه كك على سكوي ولقد توفي والده الكرب عبد الله أفاتورا وهو في بطن أمه كسر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جنسو سكيه kato abadde be sanumana wa umruhu fayfatura kasra ashi 18 sana kasra ashi be santa an seki mo chama be mindoyi
kitabu do ko samuka ani duru nga khulasatu nurul yaqini tigi ko sanda ani seki wadu fina bil madina abdullahi suturala madina walam yatruku lahu shay'an min al mali aman nafolo shiyashi to tiye alakira bay wa a dengele do ama kowara to ako alakira durratul yatima de lulu fara kono lulu kise mbakele ngana do nywande do ani mamanga alakira sallallahu alaihi wasallam aka baro kadi fuka fa kadi insha Allah ta'ala mi baro ko dala surnya kanin khulasa faraka am saraka dugo kenyoni assalamu aka khulasa ako abuhu abdullahi ako alakra fatako de abdullahi bin abdul muttalib min abdul muttalib denyi wa ummuhu aminatu bint wahbi abatoko aminata bint wahbi yaltaqi nasabuhuma maflay musawraba sanmay ni chorba sanmay ufla dambe bi nyongo be fi jaddahi al-khamisi amaka durunana mata abuhu alakra fatura wa huwa fi batn ummihi kasara abe abadde be sanmana mana jenso sigila ya Allah subhanahu wa ta'ala fa hikma wiye ka jirana ka fo kwale bi sekula wali Allah subhanahu wa ta'ala jon ko sama yoroy jon bi na jenso sigila ya iyati menama kasara foyti bolo ali ala bi seki ke fin bay alakra sallallahu alaihi wasallam masalul a'la de ola salamaw korfo labana wala da temene nye kuna nye sahlu bun sa'adi ka barkayin hadisa mun wawiye mbi ni korfo ndache ne ay kala dilikandi dem sawma ombe farafnat le biya 20000 veya kerangal ne na be jamana mina nato ay ko mali jamana zike ngumen ni maranu nunde ka serifu nana ni dine ni 20000 ndep mba kono korobi douane bi koro barka nyini muso bi cɛ barika ɲini kunfin bi kalanba barika ɲini kundaw nana faruka n'o cogo kelen ye mukhtar kunta n'a denw a n'a mɔdenw mukhtar kunta ye gafe 300 ni kɔ de sɛbɛ a bɛɛ bɛ ni hakilila in de dɛmɛ alhamdulillahi rabbil alamina ala sɔnna Sheikh Mahamadul Abdullahi Suadu ka du ye kalan kɛ kundana u tɛmɛna nin sira in fɛ Sheikh Ahmadu Masina ala ka ŋana Masina kaw ka ŋana alhamdulillahi aywa dawla islamiya sikiba ay kala ka disira ngata menani ve wati anda mbolo makaba Sheikh Salah Wurbo Masina o cogodo ngana u temena ni ve Sheikh Ousmane Soso ana dewna modo temena ni ve Sheikh Omar Fouti temena ni zira ve ngana u temena ni zira ve barka nyini o de bi feka ke nyugundola ko yanga jamana labana mbeni vo ni pma galera mbe yafanyini nazara kala beka ni wiyada ni minye doni ngala ubi faranyonga ki shuli aywa afai abi geleyama ki shuli abai abi geleyama ki shuli akarmoka abi geleyama hey nan ko imbe bwala ambi tanyira soro kenado kandi andami ndo adonde atwanga sabali farafnya siki me nyombunya ni nyombarka nyinika kili shu kuma onve farafina ya musota fetigu de Allah selia sababu ta dore de kwayi kuto achetala kwayi kuto akoratala kwayi kuto aywa ayi sigi nyonya hakedla kwaye walide nani nandara wali kan kala baraka mine damado anga baraka me anga kiltiri mangatlana andami mangatlana farafia dambe nyombunye farafia dambe nyombarka nyini no te nazara la no be anga natika vaula anga natika mokawla anga natika ngorawla barakallahu li wa lakum fi alquran alazim wa fi hadith nabiyhi alkarim innahu huwa as-sami'ul alim rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إلياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما